Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaykum туугандар, Universal Gauge'in каттоолчулары жана көрөрмандары. Бүгүн биз Кадамжай районунун Кальмион айылындабыз, мал базарына Сагырак айтканда. Атайын өзгөндөн келип. Кадамжай медиа. YouTube'га. Кадамжайга келип. Assalamu alaykum Universal Gauge'in каттоолчулары жана көрөрмандары. Бүгүн биз Кадамжай районунун Кальмион айылынын мал базарындабыз. Атайын өзгөн районунан келдик. Лайк подскан басып, комментарий жазып колдоп туруңуздар. Бүгүн силер 2020-жыл 13-март. Анда эмесе видеону баштадык. Могул уйду сурайсам, эси жок экен. Оны байланып аткан уйду сурайын. Мына уй канча экен билбейсиз баба? Уй канча экен? Суракчан кетип калды да. 65ке берип этим дейт. 65ке берип эптир, эне бала. Эне бала канча экен? 80 доллар. Эне бала 80 миң сом экен. Базар канча сурады? 3 болду. Сурай элекпи? Az kel. Төрпөгө канчанчы? 3ке. Az ба? Ба болду эле экен. Канчага дедиңиз? 43ке сатылды. Баласын оваз. 43 миң сомго мына эне бала сатылды. Азыр уйдун торпогун көрсөтөм. Торпог ургачы эркекпен. Ургачы торпогу менен. Аба уй канча экен? Ага. Уй канча? 70 лирадан сурай бересиң. Камы бар. 70 миң сом. Базар канча берди? 60 берди. 60 миң сом бериптир. Торпог биринчи, экинчиси? 5-чи, 4-чи ошондой. 5-чи торпог ургачы эркек. Эркек ургачы? Эркек. Торпог эркек экен. 5-чи. Канча элдирси бар? Канча элдирси бар? Я сүттү берме. Мен ал. 4-5 чыгабы? 4-5. 4-5 чыгат экен. Унажын канча? Унажын. 12-си. Басын билбейсизби? 50 деди. 50 миң сом деп айтып кетип калыптыр, бай ээси бирөө карматып. Жолу. 60. 60 болду. Ой, чоң экен. Уй канча ага? 70. 70 миң сом. Базар канча берет? Канча сурады ага? Жаңы эле келдизби? Жаңы эле келдик, отот. Сыр болбосо канчаны туган? 4. 4 туган, ой, аз аркасынан бери көрсөтөм. Universal Gauge. Universal Gauge? Ha. Эне бала канча? 70 миң. Эне баланын 70 миң сом дейт, торпог ургачы. Базар канча сурады? Кадырам азыр көрөйүн. Канча сурады базар? 45 бердиби канча? 45 берди. Эне балага? Эне бала 45 миң сом бериптир. Торпог канчанчы торпог? 4-чү торпогу. Бунун үстү 5-6 тирсти бар. Лесни да? Кача саат чакырып. Уй канча эне бала? 65 деп. 65. Базар канча сурады?
Ene olaga 50 ming so'm so'raptir. Torpa qancha dedingiz? Qanday? Torpa qancha? Torpoq 400. 400 torpa bo'lgan urg'achi bergakmi? Urg'achi torpa ekan, no жалгыз qunajin. Hozir 40 otamiz. Qunajin 40 ming so'm. So'radi-ku. Yo'q. Bol lekin. Ne ava ene olagu. Ova. Qancha dedingiz? 110 ota. 110 ming so'm ekan. Torpa erkak buqa. Qancha torpa? Birinchi torpa. Birinchi torpa u. Uyda qancha sir bo'lsa qancha so'radi? Uyda ene bolasi 85 so'm. Ene bola 85 ming so'm baho bo'libdi, berib beradi zot. Qancha litr var? 10 litr. 10 litr sütü var ekan. Az bir 2-3 litr sütü var. Tuğanda az уже bu sütten çıkıp kalan torpuk. Tuğanda da 10 litreye teyin çıkarttı zat. Unacan qancha aka? 45 gram. 45 ming so'm kiyimi bor ekan. Bozor qancha so'radi? 37 berishdir. Yetti bu bo'lgan ekan. Aka, unasiz qancha? Unasiz 65 ming so'm. Bozor qancha berdi? Ne deyish? 45 tuapti. Öyle yaqinda qolganmi? Bunday tuyn deb qoldi, 1-2 kunda tuv beradi. Bozor so'radi? Men sherga tuv qo'yibdi. Ha. Bozor qancha so'radi? Bozor 45. 45 ming so'm so'rabdir. Bo'z. Sizdan boshqa yoqdan ham so'rayli. Hem jashroq uylardan so'rab, torpoqlar so'rab, ham buqalarni ham so'rab beramiz, bolalarni. Buna ko'rayotganlarga Hayilman mol bozori kichkina ekan. Mo başı men o başı görünüp atadi jönle. 100 metrning razницасы var. Uzunluğu. Biyikligi de 100 metr bo'lishi kerak. Urg'achi torpoqlar qanchadan ekan? 23 dan mi? 23 ming so'm so'rayapti deysiz. Qanchadan berishdi? Beraylik, urg'achi uchun bardig'i. Bozor bo'ldi ekan. Urg'achi 5 o'tang. Torpoq qancha vazitiga? 26 kadar. No pas. 26 ga berib aytasiz. 26 ga berib aytam deydi. Sen qancha? 30. Urg'achi erkakmi? Erkak. Bozor qancha so'radi? So'raylikmi? So'raylik ekan. Ava torpoqdan qancha? Qaysi? Eko. Bunu 24 qildi. Onu da 24 qildi. Bağılta 24'ten. 24'ten bağılta ekan. O'sha urg'achi. Urg'achi torpoqlar. Torpoq qancha va? Torpoq. Ya qancha berishdi? 25 ming. 25 ming beribdir. Siz o'zingiz qancha sotasiz? 35 mingda o'tam. 35 ming. Biroq o'sha jasha etli bor ekan, etli ekan. Men YouTube'ga tartama, Universal KG kanalidan. Torpoq qancha va? Torpoq qancha? 28 da o'tam kam. 28 ekan. Urg'achi? Urg'achi. Bozor qancha so'radi? 23. 23 ming so'm baho bo'libdir. Torpoq qancha sizga?
Тарпаңыз. Тартпайлы қойды да, тартпайлы қойлы. Башқасын өтелі. Малдыңлықтан қарағанда берді адам көбірек екен. Тарпақтар қаншадан ава? Тарпақтар. Қаншадан? 30 мың сомдан екі өттің. Ол ерке оқшайды? Екі өттің еркек тарпақтар. Қанша берішті? Базар? Bozor 52 ber. Eko'ni 52 ming so'rabdir. Qo'chqor qancha olib qo'chqor? Tarpoq qancha? Tarpoq. Torpoq Ha. 17 ga. 17 so'rashdi. 17 ming so'm baho bo'libdir. Berib yotamiz deb. Endi buqalar tartib beraylik. Tarpoq qanchaga? Torpoq qo'lda chekmang deb qo'ysiz. Ha. Tarpoq qanchaga? 27 ga. 27 mingga satılıptır. Erkek torpoq. Bizga sariq bo'lsa ham bo'laveradi ber. Pulu qanchaga nima? Berasizmi? Pulu. Gel barakalla. Yo'q, yo'q. Qanchasi rodasi? 31. 31. 31 ming so'm erkek torpoq. Mo ko'k torpoq turaydi. Ko'k torpoq qancha ekan? 40 ming so'm kiyimi bor ekan. Bozor qancha so'radi? Примерно 30 üstünde bol. 30 üstünde volt atken. O şaka varıp şunday buqalar tartib ko'rsatayli qanchadan volt atken. Buqa sizga qarayu? Qancha sotasiz? 55 ming so'm. Birovcha narxsizlar-ku. Qancha berasiz? 2 ber. 42 ming so'm bog'iltatgan, berib yotadi. Hava chekachan. Buqalar ko'rsatayın. 42 mingga berib yotadi. Ol buqan 70 ming so'm tutadi. Men aytgan Qancha yash ava? Yash qancha? 22 yaşga chiqdi. 4 yaş. 4 yaş. Nasıl qo'q? Tishemi bu? Yüzün nasıl qo'q qilasan? Yüzün Yetişer buqa. Bozor qancha berdi? Berilgan. Berilakmi? So'ngla keldi turibdi. 70 ming so'm. Ularda qo'yib o'rayapti. Buqa qancha ekan aka sizniki? Buqa qancha ekan? Eko juva o'zi. Juva qancha? Juva 115 ga bor. 115 ga berib yotasizmi? Yo'q, kemi bor. Kimi bor? Qancha berishdi? Ha? Berilgan. 115 ming so'm ekan. Kimi bor deb berilekin. Ikki yoshcha bir jarmisharlar u. Bir jarmishar buqalar. Eko'ding bog'ilgan ekan. Mollar ko'rsayli. Şimdi buqalarga kiraylikchi. O buqani qancha dotasiz? Aga. Buqa. Qancha? 80 ming so'm bu biri. Yashi qancha? Bozor so'radi so'raylikmi? So'radi bozor? Bozor so'raylik 80 ming so'm. 2 yosh to'ldi lekin.
koçup ketpeyip eкен axir. Ben dedim. Buqalar sizga qaraymi? Sizga qaraymi buqalar? Universal Cage. Buqalarning bahosin bilib berensem deb meni baylab qo'yib ketaverishadi ekan, o'sha esini topmadim. Hozir Tay bozoriga kirib, Жылқы bozorlariga kirib pipsi aralab chiqamiz. Unda biz bilan bo'lingizlar. Mo'l ko'rsatar, sanoqli. Жылқы бар o'zi. Жылқы ko'rinmaydi. Mo'l ат o'xshaydi. Ат ekan, hozir bahosin so'raymiz. Ey do'st, atning bahosi qancha ekan? 75 ming. Qanchasi? 2 aslı. 3 aslı. 3 aslı yot. Mo'l ko'rsatar, sanoqli. Tay qancha? 55 ming. Bao oldu? Bozor so'radi? So'rayli ekan. Sen tay qancha? Pul qancha? Baylap qo'yganmi? Havo qancha dedingiz? Havo. Qancha dedingiz? 35 yota. 35 ming so'm ekan. Biroq bozor so'rayli ekan.